Abusua be na wotwe etwa immediate bebe hwa prophet Owusu Bempah ni din eba from kakra ne nyina ne se yante ne nka se wo kasa na so enra papa e wo na asori dem wo no asan ababonten akwakoka ensem bi e de afa MPP ho a yesusu se MPP fo eti ensem ya obeba bonten ababeso papa so se ne eti bi abusua ye ensem ben e na prophet Owusu Bempah e kan sansem mu ntremu e na mede e ba besum na abusua me ma refi so obefa Dr. Abednego ne number e wo ase ho oye kofa bai ono na kofa casto plant technology e de aba ogutu ensawom oreku a wode hwehwe sunsumu haw enu nti sunsumu haw bia e haw ma na bia wokom sa ofre papa obehwe na waye so adwuma e de ama won so wetimi ade wo ho afen so aha ayetu magye subscribe ma page se wonya ya afen ni adoma no so na fa se ne be ya upload bebe bia onsa ebetimi aka ebusua se yebo ewra ensem no yehu se dru abaso afi biase a na dodo na e trese prophet Owusu Bempah na adwuma asore yie pafi se eye ni die mu e na yabo ewra nka eba abato no ho komchede a ya na asofo bebe ne title mun kabi se prophet Nigel Gezi beduko bi ene Reverend Owusu Bempah no nyina ya asofo a ya na ye title wo mun kan yie pa na afin so sene ye kono no sa na afin so ye kono na afi ye te Reverend Owusu Bempah yie pa ye te ne nka yie pa obabo nti be kasa ye eche nkomhye a okokwohye ya nkomhye de nam so akwakofa ohaw ene kasa bebre e de abre na enra wona asori dem ho no e na wo kire se MPP fo eye wo madwene se wo de free SHS no e be atwa pe ati o ma no e de aye campaign ama wo mu yetimi ato aba ne de mo de a wo se omunti na nyame asan ya kire ne se free SHS na MPP fo ekofa baaye no enye ade a eye free se Ghana fo sika tax na yetuetu na wo motete ye no mu de ye free nte no free na wo mu no e we hefa Reverend Owusu Bempah chese say loan po ana sa ban chese okwoje no de be free SHS na ne nyina echi no Ghana fo e na ebetua loan no enu ti free na work no Reverend Owusu ebisa MPP fo no say free no e wo he. And then wear the garments of your brother Esau. Minia sawo ji obi position free ni nsema. Now you know if you're going to take somebody's position from him na sawo you very deeper and you are a very deep person, there are things you ought to do. I don't think challenge me no mo mesere. Now for this reason some people who are throwing a challenge to me, sometimes when I hear them they sound very funny. Me kan say nyame ni mo nyam e ya ode akra metimi age. I know what I will do. Now but this time I know there. So leave it and go. I say this to the glory of God, that even if there is something which belongs to you, I know what to do to take it from you. But this time it is not your own, so leave it. Now, Mufrisa Yashadam ka. Yashadam ka. Mufrisa Yakani Akotrase, Yagan Sashi Adam from Labianyasa. Anuntina and Crophobia Mokase. One sham come cra senka. MPP for na kombe wini one sham come cra. Who told you? Adentina come shama 2012. Oma wini 2008. So munusui. Adentina odi for the be mu dia 2016 omutimi wini ye. Eduru tembia wo hia obi anyame sa wono so. Wo hia divinity. So be helkani me Ghana ni. Aha na ma shankom se NDC be wini. And the Amashan come the be anti cancels and comes. What do you say, Ghana? Ubahunia, we are powerful. Our Yamea blessing. Osofo, young camphor and Jayanum. Osofo, young camphor and Jayanum. Now, I will not say anything to brag, Mekane Sanyamian Monyam, but I say this to the glory of the Lord. Senia Elijah. Unyamene ne kasae say one anointed Elisha na Elisha a prophet na one anointed Jehu na Jehu me king na Elijah ye ne sa pepe no said the Onyankopon kasa kire Juaida say Joash ana Josiah and one fan enten konya no so Onyankopon kasa kire Nathan say me choose Solomon Enya Adonijah. Onyankopon kasa kire Samuel. Semechusu David. Mareja te Saul. Enti se Samuel nye fake dia Owusu Bempah nye fake. Obi se Abrante fe bi. Why a nice guy. I'm say first no ye okor grandmaster. Say I'm say was sakra wa jansa ne man. I'm say
Openi asane na draw my attention. I see a friend Nana Owusu. Nana Owusu. Very nice gentleman. Or say, Nyame okasa chiro Owusu Bempah na nye Nyame obo soro ne asase, but Nyame an ho den pa. Ba me pa chiro tie me. Nyame bia no obetimi akasa chire me. Apart from Nyame obo soro ne asase. Hallelujah. Anu ntimi ka chire me sasane se. Abrantie no. Onim sunsum mu. On se mongura sunsum mu ye. No ohunu Nyankopon no Owusu Bempah wa apam. Obemu se enye Nyame nketoa no. Nemom eyo Nyame, the Almighty God, the Supreme God, the Divine God, the Divinity. Hallelujah. Amen. Anunti Ghana. Yaka oma omu protect kroi ewo sunsum yaka ho bi. Ne papa asofo mpanifo no omu free ho no ma ye ba wo machi Nyame adom meka ho bi. Anunti ahaya Ghana hanya America Ghana abato no me say so obi pew obi mpo de mahu na maka ne sa na besi osofo sa na besi bibia ntime nsesa no ebia wa ha no mo ye MPP ni won me nya adwene ebia ye CPP ni won me nya adwene but de mahu na maka no. Hallelujah. Amen. Put your hands together for the Lord. Mapon, it was awful. Monsomon point. Amino. In America, the Amensha Hong Kong, Bagana, the Amashankom. Amino. Amen. Osofo, Messi, why in a baby election? Ghana. But you say John Dramani Mahama, our original NDC ticket. So I yet Chinia, Amanyoku. Bonsam Emma Yesu. Obisa, a free education. Now, Pacho, free education, no. I owe my penny, Nibotomska, and what free education. And Yagana, Yesika. I have Bossian cry Yagana dim or the cowboy. And your tax, I treat ya. And Timpacho, Yesika. Our buying ho. No, the aye bibia my send you free. Anameboa. Memesika and a chaha. Or something. Free education and you know any bottomska. Omo country said, I say, you more bottomska no modia. I again, a sick and amudia free education. Etimaya cra. At the said, ya misika or Nadia, the amami. Onya. Bonsema Yesu. Amen. We ain't no me dimatem you. This week, send dimatem sa. But more insult. Enti ebusia we ene ensem wa prophet Owusu Bempah ede atudwa no no kan nsem ni we no kire se ai se ne wa kan se no nsem people for dem mpe no kire se ne etie bia no kwasem a wakan ne ho beye hyin amama bedi na atam ni nti ono so abo no ho twen atam didi ni nim se anya hwe obi anso no so kra chema wontumi de ye hwe kwan se obeba aba so papa so ana se MPP camp no sen na asemi a Reverend Owusu Bempah ede atudwa no wo beje no ade afabusia nsem bi ebefi we achi baba bia me baba basum me kai wo se eye casto planto technology na me so masimam de dwumedi ebe obutu sanwom oreku ho na prophet Dr. Abednego akwakofa ede aba wo hwehwe sunsumu ede abo no ti ye ha obi afa sunsum ho no ofre papa onsa ebetimi aka oche sanem kan no obutu ensawom oreku ne number no na eda se ho no fa na frɛ no afi we ni sa no wagya comment e wo video yi ase ede ma me na me kai obi mu se eye too much na wo hwɛ no subscribe my page we se wonya ya na mi adoma no sa no upload bi aba onsa betimi aka all the social media handles okwa eye too much ho so ya like it. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the
unseen battles affecting your life, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.